Članovi Srpske napredne stranke svakog dana pomažu svoje sugrađane. Danas su obišli porodice Pešić i Čolić u Ribnici kojima pomažu u sanaciji posledica poplava. Iako su mislili da se njima to neće desiti, Zorka Čolić kroz suze kaže da je voda ušla u kuću i uništila ono malo stvari koje su inače dotrajale, a za nove nemaju novca. Od svega 10.000 dinara žive ona, sin i unuk. Bila je voda tu, ušla je voda, ušla tamo, ta soba je najgora tamo. Ovdje je bila voda, ja sam to kupila, sve tu vodu. Onda ulazila voda tu, pa tamo, to vidite kako je. S kim živite vi ovdje? Sa sinom i sa unukom. I evo danas su došli omladinci iz Srpske napredne stranke da vam pomognu, da okreče, da srede. Koliko će vama ovo da znači? Mnogo. Mnogo će da mi znači. Mnogo. Sin me 3 godine platu nije primao. I sad ne prima platu. Radi privatno sad zvao ga jedan to. Da idete radi. Tako živimo 10.000, ja imam penziju i dodatak. Što ima? Od toga ti mi živimo 3 godine. Pa sad vidite, po stvarima vidite, od nije kupljeno ništa, ima 20 godina. Šta ćeš? Možda je nastradao 38 godina ima kako je nastradao. I tako, ja sam sa decom ostala. I tako. Kad nemaš para, nemaš ništa. A ja sam ostarela, slabela, ne mogu da radim, ali borim se zbog unuka. Zbog njega se borim, on ima sad 12 godina, 5 razređevačke. I tako. Aktivisti i članovi Srpske napredne stranke kažu da će uvek pomagati onima kojima je pomoć najpotrebnija. Akciju za ove dve porodice pokrenula je Ivana Bazić, odrekavši se svojih odborničkih dnevnica kako bi se kupio materijal za krečenje i sanaciju podova za ove dve kuće. Ovo je još jedan dokaz da Srpska napredna stranka vodi računa o svojim građanima. Kao što znate, nedavno su Kraljevo zadesile elementarne nepogode, kako na celoj teritoriji grada Kraljeva, tako i ovdje u mesnoj zajednici Ribnica. Danas smo ovdje u Ribnici gde ćemo uraditi sanaciju oštećenih kuća posle poplava, porodici Pešić i Čolić. Dakle, sa nama su danas ovdje i aktivisti Srpske napredne stranke, gde ćemo dati svoj doprinos. Ono što želim da naglasim jeste, obzirom da sam odbornica u Skupštini grada, ja sam se i ovog puta odrekla svoje odborničke nadoknade, sve u cilju rešavanja problema porodice Pešić i Čolić. Dakle, mi smo svakog dana na terenu sa predsjednikom gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kraljevu i nastavit ćemo da radimo. Problema je mnogo, daćemo sve od sebe onoliko koliko nam i naše mogućnosti omogućavaju. Aktivisti Srpske napredne stranke pozvali su sve mlade da uvek pomognu onima kojima je to najpotrebnije, jer je mnogim sugrađanima pomoć neophodna. Na poziv predsjednice Savjeta za socijalne pitanje i odbornice Ivane Bazić, omladina Srpske napredne stranke se odazvala u ovoj akciji da pomognemo porodici Pešić i Čolić, čije su kuće nastradale u poplavama, da pomognemo što se tiče krečenja i parketa koji je uništen. Druga kuća na kojoj su poplave ostavile posljedice je kuća Juge Pešić. U trošnoj kući Juga živi sama, pa joj je ova muka dodatno ugrozila i zdravstveno stanje. Objekat je bio dosta uništen, a pomoć koja stiže od Srpske napredne stranke, kaže, značit će joj mnogo. Zahvaljujem Srpskoj naprednoj stranci, zahvaljujem se Ivani Bazić koja me obilazila i prošle godine i ove godine i za vreme poplave i posle poplave i uručila mi je paket, što mi je najglavnije bilo čizme, da imam da izađem. I tako, i zahvaljujem se ovoj deci humanoj, stvarno i majstoru koji je došao da kreči, da uradi.
S kim živite i od Sama. čega živite, koja primanja imate? Sama živim, imam penziju. Eto tako. Može li se s tim izaći na kraj? Ne može. Jeste uspeli nešto od stvari da usklonite, da sačuvate? Odmah su mi pritekli u pomoć mladinci ovde, te sam iznala ugovnu garnituru i još tako nešto i te sam spasla. Pomoć ljudima u nevolji je mnogo bitna, kaže Jelena Pantović. Danas smo se okupili ovde kao aktivisti Srpske napredne stranke da pomognemo porodicama Pešić i Čolić u sanaciji posle poplava. Htjela bih da dam uzor i primer kao što je uradila tu Ivana Bazić, odrekavši se svoje odborničke danas nadoknade, da pomognemo ovim porodicama, da budemo primer i uzor svima, ne samo vlasti našoj, nego i opoziciji, da na isti ili sličan način pomognu građanima u sanaciji posle ovih poplava, jer njima to mnogo znači. Oni su i danas pokazali humanost na delu i nastavit će da pomažu najugroženijim sugrađanima.